Pane sega. Andrus! Ole toia! Andrus! Kes soovib? Tehnoloogia, kuhu me oma informatsiooni salvestame, et see võib kaduda hetkega. Siin ruumis on pildid seintel. Minu jaoks ei ole need tänasel päeval enam pildid. Ma tõesti näen selle taga inimest. Ma näen seda, et üks inimene tahab anda sõnumit läbi pildi teistele inimestele. Ja mida rohkem arenevad edasi igasugused tehnoloogiad, seda olulisemaks saavad, seda olulisem on see, mis on inimese tehtud. Nii et Joonase puhul on üks huvitav asi, et vastu tuult kõige selle kurbuse ja selle raskuse all ta suutis tegelikult jätta inimliku jälje päris suure. Ja kui ma kuulsin, et Joonase kohta öeldakse, et elav klassik ja kõik nii edasi, üks ajastu, jah, ta lõi oma selle ajastu ja ta oli oma maailmas klassik. Nii et selles mõttes suur austus ja lugupidamine. Aga kui Joonas suri, siis ma tundsin mitte kurbust, vaid tundsin uhkust, rõõmu selle üle, et ta suutis oma elu ja oma loo alustada ja lõpetada. Ta tegi kõik ära. Selles mõttes tehke järgi, elage oma, mõelge, lavastage või elage niimoodi, et te saate oma asjad kõik tehtud. Joonas tegi kõik asjad ära, et selles mõttes aplaus talle. Palun näiteks tähelepanu. Ma ütlen paar sõna, mida mina olen Rahel Artel, ma olen Andruse sõber. Ja ma ütlen lihtsalt paar sõna kaasa sellele väikesele väljapanekule siin, mille Margit, Merle ja Aire panusid mul kokku panna. Kuskil käis läbi, et tegemist on näituse avamisega. Mul endal pigem tundub, et see on võib-olla nüüd, kui Andrust enam ei ole ja tegelikult terve oma elu andis ta kunstile ja elas oma kunstiga, siis hea võimalus talle head aega öelda, teda mäletada, vaadata ja uuesti võib-olla läbi elada seda, mis Andruse elus oli kõige tähtsam.
ei ole vaja lohutust, sest lohutus on vale. Sa nutsid, inimese laps, ja jõudsid lähemale ja jõudsid kaugemale. Sa suudad vahelt aimata, et kõik see on see, kuid teine. Siin põrandal, mis vaibata, on leib, su õhtueine. Me teame palju nimesid. Ei tea inimesi. Kõik ema rinda imesid ja laulsid tasakesi. See tunne, et sul hing on sees, on inimesel ka. On laule inimeste sees, mis jäävad elama. This is a poem by Zane Hadja. It's called For Andrus. Very human yellow wolf man walking on the thread of light. Latvian forest dancing slightly in your breath and heart. Creating life all for art and all for life to be forever. Kukahan minä oon? Kes ma olen? Kes ma olen? Human. Human.
Joonast nägin viimane kord Leedus oli Neveši, see jõe ääres on selline linn nagu Nevešis ja ta oli lihtsalt kogu selle linna oma kunsti tuugalt täis pannud. See ei olnud esimene kord. Joonas käis võib-olla 10 korda Leedus. Arka galerii, Klaipeda suur kunstisaal, rääkimata sellest Leedu sinisest paviljonist, kus igal aastal toimub kunstimess, seal oli kõige keskne üritus oli Joonase maja. Et ma ei olnud väga üllatunud, kui Leedu Rahvusringhääling avaldas väga pika järelhüüde Joonasele. Tõi Atsutau Joonas Saulile. Tõi vat, need ikka Eesti on. Atsu. Nii, kunst ei ole kunsti teha. Kunst on kõik, nii hing kui keha. Elu toimub nagu filmis. Kõik on ainult sinu silmis. Esimene pitslitõmme. Soovid endal juba õnne. Kuid siis kohkud. Mõni viiv. Kas on paigas perspektiiv? Ära mine närvi. Kui ei leidu värvi. Lahenduseks alati värvidest saab salati. Üsna varsti ära harjud. Kõikjal valgused ja varjud. Maal on võtmas juba maad, kui sa need kõik paika saad. Mõnda kohta veidi läiget. Julma musta, valget räiget. Ja siis viimne pintslilise kunstnik tappis koletise. Mis on ühendatud Andrus Joonasele kuupäevaga siis 29.12.2021. Once upon a time. Здравствуй, дочка. Я расскажу тебе сказку на 2 языках. Русском и эстонском. Твой отец Иса не был человеком, поэтому он не может умереть. Он был желтым волком. Он был на луну от тоски, умирал от одиночества, рвал одежду и простыни, на которых спал, и делал из них картины, называл это бизнес. Точил большой нож, чтобы почесать себе спину. А когда он встретил меня, то стал медведем. Но когда мы встретились, он стал сильным и веселым и нес меня на руках до ночного моря и пел свою песню. Только вместе пирогов мы были другие напитки. Меня он назвал Маша. Это было в апреле, за золотыми шторами в стране, которая зовется Аледоя.
И говорит медведь: ага, теперь не отпущу тебя, будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить. А твоя мама очень хотела научиться играть в шахматы, но это не всем дано. И у нее так и не получилось. Но вышла печь пироги с яблоками, собирать иван-чай и отмывать тарелки в холодной воде, так, чтобы на дне появлялись чудесные картинки. Медведь восклицал «Jesus Christ» от всего, что делала Маша, ведь хозяйка она была так себе. Привыкла к супермаркету и не знала ничего про сельские хозяйства. Маше привиделась как-то Дева Мария, когда медведь крепко обнял ее. Она любила смотреть ему в глаза, голубые с капелькой коричневого. Вместе они любили вкусно поесть и покупать одежду Пумана по 50 центов. Это и было счастье. Медведь встретил свою Машу. Однажды медведь накормил Машу жареной курочкой с золотистой корочкой. Было лето, и без пива и озера было не обойтись. Оба они знали потерянную страну Алатоя и знали в нее короткую дорогу. У медведя был золотой ключик, а у Маши было волшебное зрение. Она смотрела на медведя и видела Векаилюс принца. 3 самых счастливых дня было у Маши и медведя. И потом она спросила: кого бы хотел ты, дорогой медведь, мальчика или девочку? И никто не подумал, что от медведя рождаются медвежата. Так что Маша не могла быть с медведем, потому что Маша – это Маша. А медведь ведь на то и медведь, тем более тот, который был раньше волком. Любовь к жизни – это то, чему мы тебя хотим научить. Алатоя, ты и есть ключ. Айрбаха. Жизнь бывает, кажется абсурдной. На рассвете самый красивый свет рассеянный. Отец снимает штаны и говорит матери: "This is art". И ты – наше самое лучшее произведение искусства. В тебе живет сказка о волшебной стране и о волке, который стал медведем, когда полюбил Машу. A loving female creature appears on our way in different shapes and clothes. She plays, provokes awful and fatal mistakes, misfortune, depression, ecstasy, uncomfortable affects. Carl Gustav Jung. The story about Yellow Wolf Man. Yellow Wolf Man dancing with her is very beautiful and very sad.